Kaixo, Sauri. Kaixo, Iane, zer moduz? Oso ondo, eta zu? Hementxe, Santurtziko zuen eskola eder honetan. Oso handia gainera. Zeinek esango zizun, Oain eskola batean lanean, zure garairik txarrenak eskolan bizi izan zen dituenean. Bai, batez ere 3. eta 4. mailan DBH, baina, bueno, notak supertxarto, liskar pila bat, gurasoekin baita ere gatazka pila bat. Eta orain, irakasle izateaz gain, ikasten ere bazaude. Bai, oposaketak. Eta nola daramazu egun kontzentrazioarena? Nire ustez asko betu dut. Bai, impultsibitatean, kontzentrazioan, dena orokorrean nire ustez hobetu dut. Eta egun jada, pilularik gabe. Bai, hori da. Oiane, zuk psikofarmakoak hartu zenituen 16 urtetatik 22. Konta iguzu zergatik. Bueno, gauza da DBH-ko 3. eta 4. mailan, itzelesko gatazkak izan nituen adibidez irakasleekin, gero noten kontuak, pasatu nuen dena gainditzetik, izatera 7penko adibidez. Irakasleek esaten nien duten, zizara esertara helduko, ditu zidaten apatika. Orduan, klaro, ez zuten gehiagorik begiratu edo hausnartu nirekin, orduan, itzelesko arazoak gertatu ziren, baina 4. mailan sorte izan nuen, zeren eta historiako irakasleak Edurne ikusi zuen arazo bat zegoela. Pentsatu zuen TDAH nuela, abuztuaren amaieran gutxi gora bera, joan nintzen psikiatra batera, berak momentatukoa, eta bertan ikusi zuten TDAH nuela, orduan psikiatrak aukera eman zidan psikofarmakoak hartzeko edo naturalagoa zen beste zeo zer. Klaro, gauza da psikofarmakoak momentuan eragina izaten zutela. Bestea, 2 hilabete gutxi gora bera, itxaron behar nuen, efektu egin arte. Klaro, justo batxillergoa ziko nuen. Orduan aukeratu nuen psikofarmakoa. Eta horregatik hasi nintzen. Gogoratu duzu, ze pastilla zean? Bai, konzerta 54. Daude hainbat konzerta, nire kasuan zen 54. 16 urterekin, mai gainean jartzen dizkizutenean pilula horiek, zuk zer dakizu pilula horiei buruz, familian zer dakizue pilula horiei buruz? Ezer, ez dakigu ezer. Bakarrik izan zigute hobetuko nuela hiperaktibitatearen aldetik, hobetuko nuela impulsibitatearen aldetik, hobetuko nuela jarrera aldetik, baina ondorioak ez dut gogoratzen esan bazidaten hau eta hau izango duzu. Ya verás. ¿Te acuerdas? Esto es de cuando la comunión. Esto te lo regalaron... Sí, eso sí. Los vecinos. Mira aquí, de cuando naciste y demás todo. Y me está acordando de esto. Digo, joder, estaba viendo las fotos y vaya cambio. Itxaro, Oiane alabaren txikitako argazki zinguratuta gaudela, konta iguzu, nolakoa zen Oiane umetan? Era una cría muy activa, siempre sonriendo muchísimo. Estaba una guindilla, un cascabel. La veías así y decías, siempre la sonrisa... Era una cosa... Nunca, es muy raro que la vieses llorar. Eta haurtzaro, nerabezaro hortan, noiz piztu ziren zuen alarmak? Porque llevamos ya rankeando los cursos, ya en tercero de la ESO eran de 10 asignaturas 7 suspendidas, en 3 evaluaciones. O sea, 7, 7 y 7. Y decías, no puede ser, no puede ser. Zuentzat izango ziren urte gogorrak. Ha sido muy difícil porque eran broncas por las notas, por todo. Estabas así hablando. ¿Qué tal? Es que siempre... A ver, Oiane, baja el tono, que estás hablando con nosotros, no estás hablando con tus amigos. Si yo no tengo el tono mal, no tengo el tono, yo estoy hablando bien, yo me oigo que estoy hablando bien. A ver, no. Hala, a la habitación, no te muevas, para allá. Pues no sé, digo, es que no entiendo, o sea, no sé lo que le pasa. Ahí hay algo que me está rompiendo los esquemas. Zer pentsatzen zenuten? Yo, ya digo, yo pensaba muchas veces, digo, algún día coge y no aparece por casa. Porque es que al final nosotros no encontramos una solución. Y es que al final era bronca tras bronca con ella. Yo decía, bueno, al final va a llegar el momento en que va a coger y va a decir, me voy de casa. O sea, ya llegaba en situaciones así, digo, un día no nos aparece por casa. Sí, mira, en esta estabas más...
te veía así más, como más, no tan alegre ni nada. Mira, aquí mejor. La guerra que nos distes en estos cursos. Bueno. 16 urterekin ikusten duzu el mundo contra mí. Orduan, claro, niretzako izan zen, como, pum, bai, aurkitu dugu zerbait gertatzen dela, baina niretzako zen arazo bat dago. Arazo bat dago eta erreala da. Orduan, claro, gurasoentzat izan zen askatasun bat, baina niretzat ez. Psikofarmakoak hartzea, pues, zai egin zitzaidan, niri zai egin zitzaidan. Gurasoei normala denez pasatu zuten guztia eta gero, pues izan zen, pues hori, pues, ja ikustea amaiera bat edo hasiera bat. Beraiek ez zuten zalantzarik izan? Ez. Y fue como un poco de relajación, o sea, a la semana de estar tomando ya la medicación, ya veías que había cambiado, o sea, no te digo el tema de a veces contestar un poco, pues bueno, pues eso ese tema igual todavía no lo teníamos, pero por ejemplo en las notas sí. Kostatu zitzaizuen erabaki hori hartzeak? Sí, nos costó mucho. Zer jarri zenuten balantzan? Yo quería algo mejor para mi hija, entonces si me tienes que medicar al final ya, o saca los estudios o se va a la calle. Sí, porque llegó un momento en que ya decías, bueno, es que a este paso la terminamos echando de casa. Nolakoa izatera pasa zen, pilulak hartzen hasi zen Oiane? Jo, pues ni gogoratzen dut, osea, ni oso irribarretsua naiz, pues gogoratzen dut, ez nintzelain irribarretsu, osea, ez dakit, ez nituen gogoak edo, ez zitzaidan ateratzen, ez dakit ikusten nintzen, pues ez nuela argitasun hori. Baita ere ikusten nuen klasean adiago nengoela. Hasi nintzen ikasten, pues, irakaslei ez erantzuten, oso garrantzitsua izan zela, eta dena gainditu nuen. Eski itxelesko aldaketa, eta bertan esan nuen, ostras, pues agian bai egiten duela efektua. Baina esate duzu, ez nintzen hain alaia, ez nintzen hain argia, enuen erantzuten, horretaz ezinen jabetzen? Bai, adibidez, jaterako orduan, pues hori ez nituen jateko gogoak, orduan pisu aldaketa itxela esan nuen, asko jaitzi nuen, orduan nire buruarekin txarto sentitzen nintzen, azkenan ikusten ari duzu, ez hau dela eroso sentitzen zurekin, baina ere ikusten duzu ezin diozula horri aurre egin. Ze pilulen kontua zen, bere ondorioak ziren. Orduan, klaro, hori txarto, gero, baita ere, lo egiteko gogoak kentzen zizkidan. Egia da, egunean zehar, oso ondo, azkenean, pues bai, klasean adizaude, zara lokartzen, hori bai oso ondo. Baina, klaro, gero gauean efektua duzu. Orduan, klaro, hori kontuan hartu behar nuen. Klaro, hor zegoen ja arazo bat. Sentsazioa zen eukan etzinela zu? Bai, dudarik gabe. Osea, hori, jan nahi duzu eta ezin duzu jan. Lo egin nahi duzu eta ezin duzu lo egin. Agian, zuk dakizu oso irribarretsua zarela, eta ikusten duzu, jasarela horrelakoa. Da, beste pertsona bat, benetan zara beste pertsona bat, ezin dituzu egin edo ez dizu gustatzen zaizkizun gauzak egiten. Orduan ez zara zu. Batxilergoko 2 urtetan egon zinen oso serio pilula horiek hartzen. Bai. Gerora, baziren egunak etzen dituenak hartzen. Bai. Eske, udan adibidez, beste batzuk hartzen dituen. Orduan, klaro, udan sentitzen nintzen berriro Oianen nintzela. Klar, azkenean, zuk pilulekin zenukan erlazioa zan maitasun gorroto erlazio bat. Ez? Hori da. Maite ditut gauza batzuetarako, gorroto ditut beste batzuetarako. Hori da. Baina eske dena dato en el pack. Osea, ezin duzu aukeratu esan, hartzen dut hau eta hau, eta besteak kanpo ez. Edo guzti edo ezer. Que todo esto, o sea, mira,
Las contraindicaciones. Toma. Posibles efectos adversos. Muy frecuentes. Dolor de cabeza, mira, de eso me libré. Dificultad para dormir, mira. Totalmente. Eso sí, la 1 de la mañana y despierta. Sensación de pánico. Pérdida del apetito, mira. O disminución del apetito. Ahora, si ahí no lo comes. tienes. Si es que no comes. No, pues es que me cerraba totalmente el estómago. Ver, sentir o oír cosas que no son reales. Pero, oye, Déjame que limpies. que dentro de lo malo, ni tan mal lo que yo tenía como... Sí, que igual hay como gente que le esto, sienta como mucho efecto peor. secundario. Ya, por eso. Que tampoco es que me gustase como me hacían sentir, pero vamos, que visto Eso lo sí, visto... tú nunca has querido tomarlas. No. Pero Zure gurasoei galdetu ezkero, beraien kasuan, beraientzat pilulek bizitza salbatu zizuten. Bai. Hombre, haiek ikusi zuten aldaketa itxela egun batetik bestera. Pues oian impultsiba hori alde batera joan zela eta agertu zela, pues ondo portatzen zen oiane bat, nota onak ateratzen zituen oiane bat, lasaiago zen oiane bat, osea, claro, haientzako, zelako aldaketa, osea, azkenean, orduan, claro, haiek ez zuten nik bizitzen ari nintzen, pues ez dakit jateko gogo hoiek eta ezintasun hori. Orduan, haiek bakarrik ikusi zuten pilulen alde ona. Segurenik pentsatzen dute pilulari gabe, ez nintzela gaur egun nagoen lekuraino iritsiko. Egun ez dituzu pastillak hartzen. Ez. Unibertsitatea bukatu nuenean, esan nien gurasoei, jazta, ikasketak bukatu ditut, ez ditut behar, jazta. Komentatu nion psikiatrari, osea, berak aldez aurretik, bazekien nik utzi nahi nituela unibertsitatea bukatzerakoan. ¿Segura entonces que no? No, segura. Bueno, pues, Segura. ¿sí volvería a repetir lo mismo? O sea, yo particularmente no me arrepiento de lo que hemos hecho. Yo volvería a repetirlo en un momento dado. A ver, también vosotros al final lo vivisteis desde una perspectiva y yo de otra. Beldurtu zineten oianek esan zuenean, listo, pastillekin bukatu dut. No, la verdad que ahí no hemos tenido... Yo, por nuestra parte, no me da la sensación de que hayamos tenido miedo. Se controla más ella. Yo creo que también ha sido un poco el llegar ella a saber controlarse también cuándo hacer la situación. El tema de las pastillas, a ella le ha ayudado a controlar un poco su problema, su enfermedad. Claro, eta zu baita ere pentsatzen duzu, eta usten baditut, eta ia baldin bada, eta berriro 16 urteko jane izatera bueltatzen banaiz, usten baditut berriro, pues ez dakit, pila bat liskar izango ditut, usten baditut berriro hasiko naiz dena penkatzen, usten baditut berriro hasiko naiz mundu guztiarekin burruketan. Beldurragatik pilulekin jarraitzen zenuen. Bai, pixka bat bai. Bai, batez ere hori gurasoen beldurra. Baita ere, oza, haien beldurra, atera, usten badituzu, zer. Pues bai, zer, usten baditut zer. Ez que, ez baduzu frogatzen ez dakizu. Eta egiten duzun balantzea, da pilulek lagundu zidaten ikasketak aurrera ateratzen. Bai, bueno, ez que gai naiz aurrera erabateko pilulak hartu gabe ze konprobatuta daukat. Zergatik diozu gai naiz eta konprobatuta daukat. Nola egin duzu konprobazio hori? Ikasten pilulak hartu gabe eta azterketa egiten pilulak hartu gabe. Eta gainditzen. Nola bizi zara egun, pastillarik gabe? Ai, oso ondo. Ez que ikusi dut lortu dudala nahi izan dudan guztia edo gutxienez prozesuan nago. Gaur egun esaten dut. Pues es que lortu dut. Ordan nago superarlo. Irakaskuntza munduan egonda, oposaketak dituzu buruan, pastilletara itzultzeko tentaziorik izan duzu inoiz? Ez. Aita galdetu dit, eta ez. Eta ez naiz bueltatuko. Eta gaindituko dut, edo hori espero dut, baina ez ditut hartuko. Terrible las notas, la impulsividad, las contestaciones. Es que era decirte, oye, esto así no...
sentía que os hablase así. Bueno, pero luego ya salió bien. Sí, sí. Esperemos. No, sí, luego ya muy Hombre, bien. ya, sí. No, la verdad es que sí, que ha salido bastante bien todo.